smo House of Beatties i mi idemo u Timox Wilde Welt. Spakovali smo se, krenuli na put i jedva čekamo da podijelimo ovu avanturu sa vama. Do samog parka dolazi se gondolom, a već tokom vožnje doživite prekrasan pogled na planine i jezera. Prije nego što smo otišli do parka, odlučili smo da se popnemo još više. Čiko se priprema da se spusti sa padobranom. Oj, nije klapalo. Nalazimo se na vidikovcu Lerchfilzkogel. 1645 metara nadmorske visine. Prelijepo. Stigli smo. Nakon uspona vrijeme je da istražimo Timox Wilde Welt. Ovo mjesto je pravi raj za djecu, ali i odrasle, jer nudi različite avanture i igre.
Najmlađi mogu uživati u igrama na vodi, drvenim poligonima i raznim zabavnim sadržajima. Svaki kutak je osmišljen da djeca istražuju, zabavljaju se i budu aktivna. Za starije tu je Kletterwald, adrenalinski park za penjanje. Osim toga, posebna atrakcija su vodeni brodići, gdje se porodice mogu takmičiti. Smijeh i radost su zagarantovani. Nemoj pastiti. Neću. Eto ga, gotovo. Da vidimo koliko si ti hrabar. Oj, 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 oj. Da vidimo kako će mama tužiti. Bravo! Wow. Okay. Diese Aufgabe ist gleich Spinnen mit den Farben. Opala. Bin das dann? Okay. Hoće li, Eldare? Da. Jel naporno? Eto te ko Spider-Man. Šta je ovo? Šta je ovo? Kako ćemo sad tu? Aha. Znam za. Polako, polako, polako. Elvine, čekaj dok Eldar prođe. Bravo! Hajde vidimo tebe, Elvine. Ko je brži, ko je brži, ko je brži, ko je brži? Hajde, hajde, još malo, još malo, još malo. Bravo! Sad smo malo odmorili.
Pravili smo malu pauzu. Djeca su se igrala. I sad ćemo malo da prošetamo. Da sjednem ja. Wow, kakav pogled. Wow. Osim igre, park nudi i miran dio. Šetnja oko jezera, svježi planinski zrak i alpske krave koje slobodno pasu čine ovo mjesto posebnim. Ovdje se zaista možete povezati sa prirodom. Hallo, guten Tag. Er fährt alleine. Was? Danke. Za ljubitelja adrenalina tu je i Timox Alpine Coaster, vožnja niz planinu koja je jedna od najpoznatijih atrakcija ovdje. Brzo, uzbudljivo i nezaboravno. Uj. Elvina. Bravo, Elvin. To je bila naša porodična avantura u Tirolu, od Lechfeldskogela do Timox Wilde Hallo, Wildpark. Papa. Nadamo se da ste uživali u ovom putovanju zajedno sa nama. Ako želite pratiti još naših avantura, preplatite se na kanal House of Beatties, ostavite like i pišite nam u komentarima šta vam se najviše svidjelo. Vidimo se uskoro na novom putovanju. Kako vam je bilo? Ja? Jeste se umorili? House of Beatties, jedna porodica, bezbroj uspomena.